Belai khatung khajang laijak khatung ma bai khasrang ma bai hambai afar laijak kami amchaini rongsrungnai tei phorungnai rok bo haino nukjakhamo haino mangpli jengdorno koktoma phunugui tongmani abo wngkha Omorpur bisini Paharpur bisini Nobin Raipara High School no tisawi High Secondary School tei English medium khaimani bagui belai kheno khatung khajang laijak kokmani bisini teibo sathai klaiwo Orang nokno 1949 no songsajakmani junior basic school tei aboni ulo 1982 bisiwo abono senior basic school tei 1999 bisiwo orang nok high school ngmani o bisini juntalni salsi briwo high secondary khaijaka tei English medium wngkha amo bai belai kheno khatung khajang laijak rongsrungnai tei phorungnai rok bo haino Hambaya Parlaikha sa salni phung dipor jorao joto kuthumlai phorungnai srungnai tei ma pharok bo haino Hambaya Parlaikha haste Montri Bokrok Professor Dr. Manik Saha tei MLA Pathanlal Jomatia EM Doli Riangna belai kheno khatung khajake Hambaya Parlaikha ambai no belai kheno saki ngui phaipiu haini hai haste haphang rongsrung butango belai kheno kusuk tisana bagai yakna najagui tango amono saki खुलुमबाय हा दिनै जों गचिनि पाहारपुर पंचायत मिसिङाव पूर्व दुलुमा पश्चिम दुलुमा जत्र सुंनाय छात्र लक्तया के लोकल गार्जियन कर्मचारी विभिन्न पारानि चौधरी इनके एक्स टीचर रिटायर्ड टीचर फतो इनके चिंताओ जारा कर्मचारी जत खुंलायो अनेक दिन पर्व चिनि पाहारपुर पंचायत ब नबीन रायबारी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल तुई अपडेट खेमो बावे जों तिनी केहा रैली थैंक्स गिविंग रैली धन्यवाद सूचक रैली जों तिन कार्यालय हा जों राज्य सरकार ने एजुकेशन मिनिस्टर तथा सीएम डॉक्टर मानिक साहा बुनो जों खाकचामो चुबाया फायो इनके बने पासापासी रचिनि लोकल नि एमएलए ब्रह्मनाम पठानलाल जमातिया इनके ईएम Doli Madam bini ekdom sauthaimo apran prochesta khemo ke bone loge loge chini Omorpurni bidayok manoniyo Ranjit Das Mahasoy Braroni prochesta sorbopori laso johor sa suro jotone prochesta bai tini chung bo higher secondary school update khemo bo chung khakchamo deli chung khele ha akemo aboreli no khobor mai nang media ro rosu phemon na no chung khakchamo ya phayo gerotini retired teacher chung no phune ro master ro boreli ongsogram khema bra no ek